banachoka, barananiwe, banachoka, barananiwe cyane, barananiwe. Bunagana hadi Goma, kuva Bunagana kugera Goma hakuna mapori baba. Ese nta mashyamba harira? Hakuna mapori, mambukani tu. Nta mashyamba hari, ni imijyi n'amasantere. Ndio masokoi, madrone. Izo ndege, izo za Sokoyi, ayo madrone yote ilikuwako. Byose byari bihari. Babona bakayeneza hapa bakapika bitu. Abagabo baraza barakubita kuchoka ya maajabu sana, barakubita neza baranje bari ahondagura bararuha mpaka bakakuzibiti kugeza igihe bagiye bahigarura. Hari igihe nge mbona abantu basa nkaho bari mu nzozi. Bari barundi binyigovira, bari barundi bari kwa tele hapa Goma. Abo barundi mubona Uvira, abo barundi baba Uvira bose bari ahangaha Goma. Ba mai samvula, aba mayimayi banganaga n'imvura, ba mercenaires, abacancuro bari benshi, kamanjo barisino b'Abarusiya bababeshyaga ngo ni ibitabashwa ngo bararenze. Bakamarade yake na Felix bari ba France, Abafaransa b'abacuti ba Perezida Felix Antoine Tshisekedi bari barahangaha. Kila kitu walikiacha, kila kitu, buri kintu, nsubiremo, buri kintu baragisize. Ndio nyambi vita inakuwa mpori. None se hari mu ishyamba, batu wakaingia tu mpori pale kustuka tu ni vile ya Goma, vile ya Kindu. None se hari yaho mu ishyamba urumva birorosheho ni ugutambuka kunyura mu ishyamba iminota ingahe bakaba bageze mu mujyi wa Kindu. Bakaingia mpori pale kustuka tu ku Kalemi. Niba nyura hariya mu ishyamba noneho na hatagaragara ni iminota mike bakaba bageze Kalemi. Bakaingia tu bagwe batakuta kambukani kidogo, ni kambukani katamutera kidogo ni Sankuru kwenda Mbujimayi. Aho bashobora kuzabona wenda ahantu haturiwe, wenda ni muri Sankuru ujya Mbujimayi. Bakaingia Mbujimayi pale ni kupitia Kikwiti, ni pori kwa pori kustuka. Kuva rero Mbujimayi ujya Kikwiti ni ishyamba gusa, ntawe bazarwana nawe. Nyuma ya Kinshasa nuguhita banyura bakahita baturuka mu mugongo cyangwa se mu gikari Kinshasa. Kisangani gugana Kisangani hapa ni mapori kwa mapori. Kujigisangane none nta mashyamba gusa. Ndio Sokoyi ifanya kazi gani? Nose Sokoyi izaba ifite akazi ki? Kane kufanya kazi. Sokoyi yari ifite akazi icyo gihe kwitagakoze. Drone Sokoyi kufanya kazi icyo gihe nibwo byagombye gukora, ariko ubu ngubu nta kazi bigifite. Yafanya kazi mpori, bizakora akazi se mu ishyamba? Warikare kuri mupori, Warikare yose ni amashyamba. Yemwe sana kudanganya watu wao. Basi mwihangane no kubeshwa na leta, mwihangane. IDPS aba kubeshwa na IDPS kababeshya namwe mukemera. Ngayo nguko turabasuje kandi tubahaye ikaze mwebwe mukunda Intare Official. Nanone turongeye tugarutse mu makuru agezweho, n'amakuru menshi kabisa, ndetse twabateguriye kandi tugiye kubagezaho, aho tugiye kwibanda kuri byinshi bigiye bikurikira. Turaza kugaruka ku makuru yifatwa rya Nzibira ndetse nuko situation ihagaze, dore ko ijoro ryose igicuku cyose amasasu yaraye yumvikana muri uyu mujyi wa Nzibira. Uyu mujyi wa Nzibira rero ukomeje gutera mu by'ukuri ubwoba bwinshi leta ya Kinshasa, nkuko udutangiye mu byumva kugeza amagingo biravuga ko kuva Nzibira gusa no guca Kingurube, ayandi ni amashyamba gusa ukarinda uhinguka ikindu. Ntabwo byoroshye rero, turaza kuba tubiva muzingo. Ni mu gihe Perezida Felix Antoine Tshisekedi yiyuririye indege atari mu murwa mukuru i Kinshasa. Turaza kuba byose tubigarukaho, hanyuma turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye, turebe uko mu mujyi wa Uvira haramutse ndetse n'umwuka uhari. Witwa General Autoproclame Makanaki, uyu nguyu uhora mu by'ukuri yihonda ku gatuzu, uzi gukoresha social media ku rwego rwo hejuru cyane, uvuze kuvuga ku rwego rudasanzwe. Uyu nguyu rero yamaze kuvuga ko ngo bagiye kuzamura ingabo zose zikava muri Uvira ndetse zikazamuka zikerekera mu bice birimo za Gatogota ndetse na za Kamanyora. Ibyo byose turagenda tubiva imuzi ngo turaza kuba dusimbukira
dusimbukira mu bice bigiye bitandukanye ndetse haba muri axe nyinshi zikomeje kugenda ziberamo urugamba. Mpeti Minjenje abaturage basabwe kuvamo dore ko ari umunsi wa gatatu indege yari imaze iminsi iharasa ndetse abaturage babigwamo. Niyo mpamvu rero haje gutegekwa ko abaturage baba bavuyemo kugira ngo n'ubundi habanze hakorwa gahunda z'ubwirinzi ndetse zinahashyirwe. Nabyo turaza kubiva imuzi n'imuzingo. Mu gace ka Musienene ahangaha ni muri Rubero haje kumvikana amasasu aremereye ndetse mu by'ukuri kugeza amagingo aya ngaya ubwo twinjiraga muri studio amakuru yabaga ataramenyekana icyaya masasu, ariko kandi turaza kwifashisha ndetse imboni zacu zihaherereye twumve uko situation ishobora kuba imeze ndetse n'ibikekwa yuko byaba bihari. Turaza kuba dusimbukira muri byinshi bigiye bitandukanye, tujye Kinshasa turebe bya Vital Kamerhe uko bihagaze, hanyuma twinjire muri secretariat cyangwa se mu bunyamabanga bw'ishyaka IDPS aho uwo bita Deo Bizibu ndetse no bita Auguste Kabuya aba bose kugeza amagingo aya ngaya bakora umwanya umwe cyangwa se bari kuwasima fonction imwe, ariko kandi benshi bakibaza uyoboye umwe ninde, dore ko uyu Auguste Kabuya yanze kuvaho mu gihe yasimburwaga n'uyu Deo Bizibu. Turaza kuba byose tubirebera hamwe, turebe ndetse n'amagambo Perezida Felix Antoine Tshisekedi mu by'ukuri yaje kuba atangariza aba bagabo. Ni amakuru rero menshi kandi mwateguriwe nanjye Rafiki Kijana Machachari aka wako ni wako, mugiye kubana muri aya makuru ndetse aho turi buze kuba mu by'ukuri tubashishikariza gukora subscribe niba ari bwo bwa mbere utwumvise, ariko kandi niba warayikoze nyamuneka ikintu usabwa ni ugukora like. Comment ni nziza cyane ndetse mu by'ukuri zidutera gukora cyane byimazeyo, ariko kandi ndetse no gusharinga mugapostinga ibiganiro byacu ndetse mugafata nk'utu video twacu mukadushyira kuri mu by'ukuri mwadupostinze binadushimisha cyane. Dushimira abajya babikora benshi mu by'ukuri tubana ndetse ku rubuga. Rero tugusaba yuko mu gihe ukeneye kugira ngo tugushyire ku rubuga rwacu mu by'ukuri mbuga zacu zigiye zitandukanye za WhatsApp ushobora kutwandikira kuri 0796070666 nsubiremo 0796070666 ubundi ibintu mu by'ukuri bikagenda biba byiza twubaka umuryango mugari w'Intare Official. Ariko kandi mw'abantu mwebwe mudukurikira muherereye mu gihugu cy'u Rwanda turabasuje kandi tubahaye ikaze muri aya amakuru y'uyu munsi tariki 22 ukwezi n'ukwa 9 2025 mu majyaruguru amajyepfo burengerazuba burasirazuba umujyi wa Kigali. Mwese turabasuhuje, ariko kandi n'abadukurikira muherereye muri aka karere mushobora kuba muherereye mu gihugu cy'u Burundi, Uganda, Tanzania, Kenya n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Abadukurikira bari Maputo, Mozambique turabasuhuje cyane, ndetse n'abadukurikira muherereye muri axe nyinshi turabizi ko tuba turi hamwe, ndetse ku mugabane w'Uburayi, ku mugabane wa Amerika, ku mugabane wa Aziya. Mwese tubahaye ikaze ngaho nguko rero. Hanyuma munyemerere tuhite amakuru yacu tuyanzikira ahangaha muri Kivu y'Amajyepfo. Kuva ku munsi w'ejo imirwano yatangiye mu masaha y'igitondo, ndetse inkuru iza kuba kimomo mu masaha y'igicamunsi yuko isantere ya Nzibira yamaze kuba tombe. Ndakeka ko mu by'ukuri mu bantu ba breakinze bwa mbere ndetse ngerageje mu by'ukuri n'ibinyamakuru byinshi tukagerageza wenda kugira icyo tubivugaho, nyamara ntekereza ko ari twe twa breakinze ko Uvira nani Nzibira yamaze kuba yinjirwa ndetse yabaye tombe. Twanabivuze na ndetse imirwano kiberamo aho mu by'ukuri n'amavideo menshi agiye atandukanye yabaga atarasakara, tuza kuba tubabwira ko intare za Sanambwe zayinjiyemo. Urabizi ko ugera mu by'ukuri Nzibira waciye muri za groupema za Burare ndetse na Kanyola kabisa. Utu ni uduce mu by'ukuri twa tubaza iminsi twarigaruriwe na 23 twaduherewe muri teritwari ya Walungu n'ubundi muri sheferi ya Ngweshi. Ibi rero byaje gutuma 23 mu by'ukuri idakomeza umuhanda wose kugira ngo ihite yinjira direct muri Nzibira. Yaradoginze inyura mu gace ko bita Maziba, inyuze Maziba isa nkaho ikasemo kabiri, force zari zisigaye inyuma ihita ifunga. Ahangaha rero ni muri direction cyangwa se ni mu cyerekezo cyerekera muri teritware ya Mwenga, kuko iyi Nzibira iri mu ntangiro za teritware ya Shabunda
ariko kandi ikaba mu mpera, cyangwa se ubwo navuga mu mpera cyangwa se wenda ku mwisho, niba ariko nabivuga mu kinyarwanda kinayo iwacu muri Kongo, ku mwisho wa teritware ya Walungu, ariko ibumoso bwaho akaba ari muri teritwari ya Mwenga. Ukaba ushobora gukomeza ukanyura muri Mwenga, ndetse bikaba ukaba wakwerekeza mu bice birimo nka za uciye ibumoso bwawe ushobora gukomeza ukagera za Kamituga, byakorohera. Ushobora gukomeza n'ubundi ukazamuka mu misozi miremire, ukaba wahinguka mu misozi miremire y'Iminembwe, nabyo byakunda. Ushobora rero ndetse gukomeza uciye muri ririya shyamba, ukomeje Nzibira uhita ugera muri santere ya Kingurube, ndetse mu by'ukuri ukaba winjiye ndani muri teritware ya Shabunda. Iyi teritware ya Shabunda kugeza amagingo ya niyo yabaga itarakandagirwamo na rimwe n'intare za Sarambwe cyangwa se n'abarwanyi ba M23. Yego niko bimeze, kuko teritware zose zigize Kivu y'Amajyepfo uko ari 8 zose zamaze kuba zigerwamo n'intare za Sarambwe. Kabone nubwo zimwe batazifite zose, ariko bagiye bafataho uduce. Nka teritware yo Kwijwi barayifite, teritware ya Karehe barayifite, teritware ya Kabare barayifite, teritware ya Walungu barayifite, teritware ya Mwenga bayifiteho, teritware ya Fizi bayifiteho, ndetse na teritware ya Uvira nayo bayifiteho. Kugeza amagingo ya rero ibi byateye impungenge zikomeye cyane mu mujyi wa Uvira, dore ko mu by'ukuri kugeza amagingo ya ngaya iyi Uvira ndetse habagaho coordonner cyangwa se ubuhuza bikorwa guhuza Nzibira na Uvira. Mu buhe buryo? Nzibira hari akabuga k'indege gato cyangwa se aerodrome kagwagaho indege zizanye munition ndetse zinazanye n'ibikoresho bigiye bitandukanye byo intervena muri teritware ya Mwenga, Shabunda ndetse na Walungu. Ariko kandi ahangaha muri Nzibira akaba ariho kugeza abagingo hari resistance ikomeye y'imitwe ya za Wazalendo ndetse n'intera hamwe, dore ko ari nayo mpamvu hagiye hava ibitero bikomeye cyane ndetse byagiye byibasira teritware zimwe zirimo nka teritware ya Kabare ndetse na teritware ya Walungu. Ubu ngubu rero uwitwa Foka Mike babandi bari bamaze iminsi barwanira hariya muri Mwenga, kugeza amagingo aya ngaya amakuru atubwira ko bahunze nyuma yo kubona FRDC ikambuye, nabo bagerageje guhunga. Gusa n'ubu tuvugana amasasa aracyumvikana mu bice bimwe na bimwe, kuko ntago twavuga ko yamaze kuba en totalite libere, ku buryo kiba bahakoresheje wenda n'amanama, kuko kugeza ubu ngubu mu by'ukuri Nzibira biracyagoye cyane. Gusa centre ya Maziba kugeza amagingo ya ngaya yamaze kuba yigarurirwa 100%. Wenda icyo dushobora kurenza ahangaha nuko Wazalendo zikomeje kugenda zihonda ku katuza zivuga ko ngo kugeza amagingo ya ngaya wenda ngo bashobora kuba ngo iyi centre ya Nzibira ngo hakirimo za Wazalendo. Icyo dushobora kuvuga nuko kugeza ubu M23 ikiri ahangaha, ikiri muri iyi centre kugeza magingo aya ngaya. Nyuma bakavuga ko mu by'ukuri na societe civile nabonye yamaze kubikonfirma, ndetse n'abayobozi b'iyi Nzibira bamaze kuba batangaza ko iyi Nzibira yamaze kuba ifatwa. Ni mu gihe cyo Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, ku munsi w'ejo tariki ya 21 yaramaze gukandagira New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo yitabire kuri session ya 80 ya Assemblée Générale ya ONU igomba gutangira ku munsi w'ejo tariki 23 z'ukwezi kwa 9 2025. Amakuru atugera atubwira ko uyu mugabo yagiyeyo kwitabira iyo nama mu gihe yasize igihugu mu by'ukuri bikomeje kuvuga ko ibintu bikomeje kugenda binanirana. Andi makuru ari kutubwira ko kugeza amagingo ya ngaya ahangaha n'ubundi muri ibi bice byo muri Kivu y'Amajyepfo, ngo umugabo bita Foka Mike ngo mu by'ukuri yahamagaje
abitwa ba Makanaki Kazimira John ndetse n'abitwa ba Yakutumba ngo bazamuke bave mu mujyi wa Uvira, ngo kuko mu mujyi wa Uvira ntabwo bagomba kurindira muri Uvira, ngo kuko ngo niba bagiye guturukwa plane bakaba barayiretse, bakaba bashobora kuba bagiye kuzunguruka kuba zizira axe, ni nko gunyura muri chemin de tourne cyangwa mu nzira ya kure, hanyuma bakaba bashobora kuzunguruka ndetse bakaba banahinguka Baraka, hanyuma ubundi Uvira igahita yikuramo. Nayo ni imwe mu nzira ndetse zigaragaza mu by'ukuri bya bindi byavuzwe na Fande Sultani Makenga avuga ko ngo indi formation bashobora kuzayikorera ndetse muri Kalemi cyangwa se bakayikorera ikindu yemwe ngo pourquoi pas Kisangani. Aya nguko rero nibyo bikomeje kugenda bivugwa muri biriya bice. Hanyuma twihuse cyane munyemerere duhite tugaruka muri Kivu y'Amajyaruguru. Kivu y'Amajyaruguru cyane cyane muri teritware ya Walikale, ariko kandi uturutse muri teritware ya Masisi, twinjire mu gace ka Minjenje. Fata umuhanda uvuye Kichanga ukajya Mweso, kava Mweso kamanuka ugakata ugaca ibumoso bwawe ukajya Kashuga, ukava Gashuga ukakomeza Kalembe, ukava Kalembe ukagenda uwerekeza Ihura Peti ndetse na Minjenje. Kugeza amagingo ngaya amakuru aratubwira ko nyuma yuko indege kabisa avion de chasse ko bakunze kuzita Sukhoi Su-25 ndetse na za drone CH4 zangije inzu z'abaturage, murimo murabibona ndetse muri screen zanyu uko inzu zagizwe aho ngaho. Mu by'ukuri ni inzu zo muri axe ya za Minjenje, za Kalembe n'ahandi, zisenywa n'ibisasu ndetse abaturage bapfa mu buryo ndetse izi ndege mu by'ukuri n'ubundi nta kindi kuba ari ugusenya. M23 yaje gufata umwanzuro wo kubwira abaturage bo muri ibi bice bo muri Peti ndetse na Minjenje yuko bagomba gusa nkaho begeye inyuma gatoya bakajya Kalembe, bakaba bagerageje kwikosantra aho. Benshi bakavuga ko iki ngibi bishobora kuba biri gukorwa kugira ngo n'ubundi M23 ipange plan yo kumanuka ndetse ikaba igomba gukuramo mu maguru mashya centre ya Pinga, ngo dore ko ariyo ikomeje gutuma izi ndege ziza kurasa muri bwa buryo bwo kuyirinda. Ariko se benshi bakavuga bati Pinga ko barimo barasa n'umundi M23 ntisubira inyuma. Ibi ngibi bishobora kuza kubageza kuki? Ibyo ngibyo nibyo bikomeje kugenda bivugwa hariya, nubwo M23 yo yamaze kuba yandika ko ngo biriya bikorwa bikomeje gukorwa bene kare akageni ngo badashobora kuzabyihanganira. Murabizi ko iyo bavuze muri buriya buryo akavuga bati twebwe ibikorwa byo kuturasaho n'indege bikabangamira abaturage bigatuma abaturage bahunga, ati twebwe ibi ntago turi bubyihanganire, ati uko byagenda uko ariko kose twebwe turaza kureyagisa mu buryo mu by'ukuri bukomeye cyane. Ni nyuma yuko indege zirashe muri Bashari Mokoto, ubwo twavuga uduce turimo nka za Hembe, Nyange, uduce turimo Kitso, uduce turimo Mukengwa ndetse n'ahandi. Aha ni muri groupement ya Bashari Mokoto muri sheferi ya Bashari muri teritware ya Masisi. Bakaza ndetse no kurasa ahangaha Kalembe, bakarasa Peti ndetse no mu nkengero z'ahangaha Minjenje, aho abaturage mu by'ukuri ibyabo byinshi byaje kwangizwa n'izo bombardement z'indege. Ngayo nguko rero reka dukomeze wenda tubihange amaso, turaza kuba tureba ikizi ndege ndetse nuko bishobora kuza kugenda. Hanyuma makuru aratubwira ko M23 ngo bakomeje ngo kuavansa ni muri teritware ya Lubero werekeza muri Beni. Bagize bati les rebelles du M23 menacent d'avancer vers le Grand Nord. Alors que les combats se poursuivent près de Pinga, le M23 déplace les forces sur les fronts de Lubero. Les habitants de Kanyabayonga et de Kirumba rapportent que ces convois se dirigent vers Katondi,
depuis des semaines. Lors de rassemblements à Kirumba, le M23 a menacé d'avancer vers Butembo selon le site monitoring sécuritaire régional. Ahangaha ni amakuru mu by'ukuri bakomeje kugenda bagaragaza ko mu by'ukuri M23 yamaze kuramforosa ngo mu buryo budasanzwe, aho ngo ndetse ingabo zabo zamaze kugenda ngo ari nyinshi zikerekera Katondi. Bibutse ko iyi Katondi yegereye cyangwa se uburenze gatoya agace kitwa Kipese, usa n'uwegera aho bita Musienene, wegera Musienene. Ibi rero byaje gutera panike ikomeye cyane, ari byo naje kubabwiraho mu by'ukuri mu ngingo z'ingenzi, nkababwira ko ibi byatumye ahangaha muri axe ya Musienene haza kumvikana urusaku rw'amasasu, ndetse mu by'ukuri benshi bakibaza impamvu yabyo. Amakuru aturuka hariya kuko bagize bati il y aurait des coups de balles et des détonations en armes lourdes à Musienene à cet instant meme. Uyu ni imboni yacu yatubwiraga ko mu by'ukuri ngo hari kumvikana urusaku rw'amasasu, ndetse hari mu masaha ya mu gitondo kare aho iyi Musienene nayo isa nkaho iri mu manegeka, nyuma y'uko M23 yamaze kuba yegera neza izi axe hafi ya zose. Byinshi rero bikaba bikomeje kuvugwa ko izi ngabo zoherejwe muri ibi bice, umujyi wa Butembo ushobora nawo mu by'ukuri kuatakwa, Sud Kivu katakwa, Pinga ikatakwa, hanyuma ubundi za zindi ngo ni indege ubundi zikabura aho zirasa naho uzirorera, dore ko igisirikare cy'u Burundi gikomeje kwigaragaza mu bijyanye n'imirwano, ariko kandi aba bashinga ntahe kugeza amagingo nabo bakaba batorohewe na gatoya n'ikibuga cy'indege nk'uko mukibona muri screen zanyu, gikomeje guhakingwa buri munsi, ndetse bakabura amasinyare. Ibingibi twagiye tubigarukaho ku bwinshi, aho bivuga ngo gihakingwa na M23, ariko kandi bikaza kurangira mu by'ukuri batabyeruye, yego batabyeruye, batabivuze mu buryo bweruye, yego batabivuze mu buryo bweruye, dore ko nanone ingabo zo muri Afrika y'Epfo izi nazo zari zimaze iminsi, murabizi zari hano mu mujyi wa Goma, saha zari ziri gusa, ahubwo no muri Lubumbashi zari zihaherereye. Amakuru aturuka ahangaha arambwira ko 3,000 nabyo bifite gahunda yo gutaha uyu munsi, ariko kandi bikaba bikomeje kuburana ku mafaranga yabo bari bijejwe yuko bagomba guhabwa. Kugeza amagingo ya rero aya mafaranga bakaba batarayahabwa. Ni 3,000 bya biri Lubumbashi, aho byari biteganyijwe kuzaza kurwana Uvira, ariko ngo bakaba bari butahe. Yes, bikaba bari butahe. Reka rero nkomeze mbifurize kugubwa neza, ndetse no gukomeza kugira umurimo mwiza, dore ko ari uwa mbere, hanyuma natwe tubifurize guhaha mu karonka, ndetse n'abari kutwumva muherereye muri axe ya za Masisi, ndetse benshi mudukurikira mwibereye mu Bikuyu, tubashimire cyane, ndetse dukomeze tubane ku Ntare Official. Wenda makuru yacu yo murabizi nakagaruka tikadukurikirane inkuru zanzibira, turebe uko biri buze kugenda, dore ko kugeza amagingo yangaya Wazalendo bakomeje kwihonda mu gatuza, bavuga ko nguko byagenda uko ariko kose nzibira batari bwemere kuyitakaza, ariko uko bimeze uko ariko kose nzibirayo gutakara cyangwa se kwigarurirwa byamaze kurangira. Mwakoze cyane muri imfura cyane, mukomeze mugire mu by'ukuri kugubwa neza. Kuri yacu yo nakagaruka, turabashimiye cyane, bye bye.